श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति नमो भगवते वासुदेवाय वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भगवान को। समादरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक स्वागत टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरू जहाँबाट सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरूको मनमा प्रसन्नता, ओठमा मुस्कान, जीवनमा उल्लास सदा सर्वदा छाइरहोस्। भगवान पुरुषोत्तम नारायणको कृपा प्राप्त यहाँहरूलाई भइरहोस्। भगवानसँग यही प्रार्थना वन्दना गर्दै आउनुहोस्। हामीले नित्य निरन्तर रूपमा पुरुषोत्तम मासको प्रारम्भ भए पश्चात नै यहाँहरूलाई युट्युबका माध्यमबाट र फेसबुकका माध्यमबाट हामीले पुरुषोत्तम पाठ पारायण हामीले श्रवण गराइराखेका छौँ। यहाँहरूले फेसबुकमा माध्यमबाट सुनिरहनु भएको छ भने युट्युबमा ईश्वरी कणेल ISSWARIKANDEL कण्डेल सर्च गरेर पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, लाइक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै यहाँहरूलाई म 9 अध्याय श्रवण गर्न गइरहेको छु। कृपया जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी रहनुभएको छ त्यसरी नै करबद्ध भएर हातमा फुल लिएर अथवा मनमा नै फुलको परिकल्पना गरेर भगवानका चरणमा यो मनलाई अर्पण गर्दै यो पाठ पारायण श्रवण गर्नुहोला, जसले अनन्त फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। सुत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्ट प्रपच्छ नारदो मुनि मेधाविद्विजवर्यस्य सुता वृत्तान्तमद्भुतम्। नारद उवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्य पाणिग्रहमचीकरत्। श्रीनारायण उवाच निवसन्त्यास्ततस्तस्य कियान् कालो विनिर्गत स्मारं स्वपितरं शोचन्त्याश्च मुहुर्मुहुः शून्य सद्मनि संविष्टां यूथभ्रष्टं मृगीमिव गलद्बाष्पौ घनयनां ज्वलद्हृदय पंकजां विनिश्वास परां दीनां समृद्धा मुरगीमिव चिन्तयन्तीमपश्यन्तीं दुःखपारं कृशोदरीं तामसा ससाद भगवान् भविष्यद् बलनोदित यदृच्छया बने तस्मिन् परम कोपनो मुनि यद्विलोकनमात्रेण त्रस्येदपि शतक्रतु जटाकलाप सञ्जन्छन्न सा दिव सदा शिव यस्त्वजनन्य राजेन्द्र शैशवेति प्रसादित त्रिदशाकर्षिणीं विद्यां तथा वैश्यं सुपूजितः एनाहमपि भूपाल सर्वदेव नमस्कृतः रथे संयोजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारद उभाव्यं चालिते मार्गे रथे दुर्वाससान्विते इत्युग्रया त्रिषा सूच्यताल्वोष्ट पूटयानया सूचितोऽहं जलार्थिन्यां स्कन्दस्तयुगया पुरा गच्छन्नेव पदाग्रेण सम्पीड्य वसुधातलम् आनीतवान् भोगवतीं प्रिया प्रेम परिप्लुत शैवोर्ध्वगामिनी भूत्वा अवहत्येनैव वारिणां न्यवारयन् महाराज रुक्मिणी त्रिशमूलवनं तद्दृष्ट्वा तत्क्षणोत्पन्न गोध्रेण प्रज्वलिन्निव प्रलयाग्निदिवितुष्टिन् सशाप कोपनो मुनि अहो श्रीकृष्ण तेऽत्यन्तं वल्लभा रुक्मिणी सदा यद्भवान् मामवज्ञाय प्रिया प्रेम परिप्लुता पायसामासपानीयं माहात्म्यं दर्शयन् स्वकं दम्पत्योरुभयोरेव वियोगस्तु युधिष्ठिर इति यो दत्तवान् शापं स एव मुनिसत्तमम् साक्षाद्रुद्रां ससम्भूत कालरुद्र इवापरः अत्रे रुग्रतप कल्प वृक्ष दिव्य फलं महद पतिव्रता शिरोरत्ना नसूयागर्व संभव दुर्वासा नाम मेधावी या वै मूर्तिमत्तम नैकर्तीर्थ जल कृष्ण जटाभूषित संशिराः तमालोक्य समायान्तं कुमारी शोकसागरात् उन्मज्जोत्थाय धैर्येण भवन्ति चरणौ मुनिं नत्वा स्वाश्रममानीय वाल्मीकिं जानकी यथा अर्घ्यपाद्यैर्वन्यफलैः पुष्पैश्च विविधैर्मुनिं केन पूजा प्रकर्तव्या येन सन्तुष्टो भवेन् मुनिं स्वागतं पृच्छसा वाला पूजयामास सादरं ततः सविनया राजन्नुवाच मुनिकन्यका
राजन्नुवाच मुनिकन्यका नमस्तेस्तु महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकर बालोवाच अनुसूया गर्भजाता मुनिश्रेष्ठ तपोधनं कृत्योधिगमनं साधु दुर्दैवाय ममाश्रमी मम भाग्योदयो जातस्तवा तवागमनतो मुनि अथवा मत्पितु पुण्य प्रवाह प्रेरितो भवन् सम्भावयितुं मामेव ह्यागतो मुनिसत्तमम् भवदृशां पादरजस्तीर्थरूपं महात्मनां स्पृशन्त्य सफलं जन्म सफलं चाद्य मे व्रतम् अद्य मे सफलं पुण्य अद्य मे सफलो भव भवदृश महापुण्य यन्मे दृष्टिपथं गता एवमुक्ता च सा बालां तस्थौ तुष्णि तदग्रत तस्मितं मुनिराहेदं दुर्वास शङ्करां सजः साधु साधु सुते कुलमभ्युद्धृतं पितु मेदारिसे दुर्वासा उवाच मेदारिषु तपस फलमेतादृशी सुता कैलासादहमागच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां तदाश्रममनुप्राप्तस्त्वया सम्पूजितो यस्म्यहं गमिष्यामि वरारोहे शीघ्रं बदरिकाश्रमं द्रष्टुं नारायणं देवं सनातनमुनीश्वरं तपस्तरन्तमेकाग्रमत्युग्रं लोकहेतवे बालोवाच ऋषे त्वदर्शनादेव शुष्को मे शोकसागरम् अतः परं शुभं वापि यस्मात् सम्भाविता त्वया समुद्भूतबृहज्ज्वाल दुःखः व्यभुजं मुने नमो भगवते वासुदेवाय किं न वेत्सितया सिन्धो तन्निर्वापय शङ्करं हर्षहेतुर्नमे कश्चिदृश्यते सुविचारत न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छति कथाङ्कारमहं जीवे दुःखसागर पीडिताम् यां यां दिशं प्रपश्यामि सा शून्य विभाति मे मम दुःख प्रतीकारं कुरु शीघ्रं तपोनिधे न मां कामयते कश्चित् पाणिग्रहण हेतवे अतः परं भविष्यामि वृषलीति महद्भयम् तस्मान्न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने मम ब्रह्मन् मुमूर्षुरस्मेव इति मे निश्चयोऽधुना युक्तुक्तश्रुमुखी बाला वीरराम तदग्रत दुर्वासास्तदुपायार्थं विचारमकरो तदा श्रीनारायण उवाच इति मुनितनया वचो निशम्य बहुतमसा मुनिराट् विचार्य छन्द इतिशय कृपया विलोक्य बालां किमपि हितं निजगाम सारभूतं किमपि हितं निजगाद सारभूतं श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमासमात्मे दुर्वासस्तपोवनागमनं नाम नवोऽध्याय हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को भागवत भगवान को आज को आनंद को पुरुषोत्तम मास महिमा को यज्ञ पुरुष भगवान को नेपाल जनी को वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम।